Gucci, нам не Gucci, Gucci. Золотые чейны, ювелирка Мидас. Ола, 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 ола. وقتش بزرگای ما میگفتن که دوست آن باشد که یا با دو عروس یک تا با خود گیرد و یک تا با دوست. فهمیدین وقتی عروس داشتین فکر جوتون هم کنین. حادثه تیوی بقاب اینا بدبخت رو بی در روزشان Знаете, когда я планирую умереть? Когда? В последнюю очередь. مایا عمران خودگی و مدگی و مردک مانوات داش خوده میرم. Друзья, спонсором сегодняшнего ролика является букмекерская компания 1xbet. Чтобы подобные видео выходили чаще, переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь на сайте и получайте 5000 бонусных рублей по промокоду HAZL. دخترک رو باسوی دیل تو نما دانشون نمیده؟ رو باسوی دیل من؟ اگه نگوش کنه باش من خیلی راست میروه بعد از چپ نگردم اینجا سالن یوویلرنی اکخه هسته میدونیم ادا چلا گوش پورت سپچکه همه چیز بریلیانت میگیره بعد اینجا برامده رستورانی پایتخت میروند اونجا هفت اکایمش تگه میدونین که شو گاب میزنن میفهمین کیان چیان بعد اینجا برامده طرفی تو میروند پیش اکای محمد میدونیم ادا یا 12 پرو مکس ناو میگیرن آیوچ ناو میگیرن ایرپودز ناو میگیرن به اونا گیرن گفتن میشه وای که پользоваться کردگه بعد اینجا برامده салони Фатим 95 меравен апгрейд как раз борошонаи Турция нав омадаги либосои фасони нав омада мехарен мебиен бад гап мезанен эй ай куҷо шидӣ эй Açsana alaç tokunam dast. Новый год харам, Дед Мороз баран. Сорян, братан, я думал, ты Ахмед опознался. О, прости, брат, я думал, ты Ахмед. Прости, брат, опознался. Думал, ты Ахмед. Я, конечно, не Ахмед, но снежки поиграем. ما آمدیم که باز آباد شود آن دل بری شوریده ما شد شود ما آمدیم که باز آباد شود آن دل بری شوریده ما شد شود Maşa kuşe.
کمک نکه این به حد آدم خوب بود فهمیدی یعنی بچه نقض بوده یعنی گو کامنت های بزرگ می نویسه فهمیدی همین کم بلوگر برنامه ننویس داخل کامنت ها فهمیدی اون مرده با امید ویدیو میکنه ننویس کامنتی بزرگ ننویس فهمیدی همین ویدیو معقول نیست تماشاش نکن کامنتی بزرگ ننویس فهمیدی هی اینجا تزه اینجا این یه پشتی اکران وای مگی میکنه نه پیش خواهد ننویس دیگه کامنتی بزرگ ننویس دیگه کامنتی بزرگ ننویس دیگه کامنتی بزرگ ننویس دیگه کامنتی بزرگ Я могу в один день оба выиграю. Оба. Один день. Но дайте, они очканули. Они не мужчины. Приходите в клетку. Что случилось вообще? Ты скажи мне, какая травма? У тебя травма не была? Когда ты видел, я с Асхабом боролся, потом у тебя получилась старая травма. Ты очканул меня. Respekt همه غریبا لایکا پخش کنه تون برای مهنتی ما یک تا لایک مونتون پادپیسات سا کنه تون به وفا افین با شما پادپیسات سا کنه تون